ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯚꯔꯖꯟꯗ ꯍꯤꯡꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ opportunity kya hengalakpai matung ina hojikandi miyubagi mind a different way da kei to bahonare aduna ekhoi punamak se loinamak responsible oi ekhoi gi community bu chawkharan ge amadi transform tawge haitare ekhoi da yawriba skills ekhoi da yawriba intelligence ideas energy potential myam sing properly utilize tawra ekhoi ne actively participate tawdaba yadra matamne contribute tawba haiba se ekhoi gi ithone adu kanda mayamna ekhoi gi community se masak khangba well known oiba haiba do oirakadune aduna nupi nupa khaidana ahana ngang khaidana punamangna apply tawdaba yadra potne sigi post adai stage mayam khara mo haik pe aidi ahan oire ain tawni ma kyam lai khangdabani hele adu kamain tawgani haiba ai tawba ngamdoi mande haiba na chingma kyam haik pe but aina haiju si mayam look at him he is 65 years old Grant Cardone 65 years old suraba maze magi energy ze 25 years amadi 30 years ki mim na kei tawdaba energy ze man hengal e my energies adoi tadi sidai mana proof to ise kaino hamna so he have just a number ne adoi tadi isani sam da hangbiu mana to bangam maga akhoi ke doi to bangam moi dune mazu chari ni akhoi ju chari ni mazu hingi ni akhoi ju hingi ni ke do bangam moi dune adoi tadi akhoi na su hoi afaba thaba aise matou tamba ta bani mana hingi po to kamai to na akhoi ju kamai na fit oigani kamai to na akhoi ju actively participate to bangam gani have sidai focus to bam da akhoi health ta focus to bam dar ka tai si am important part ni adai sidam mo hack pe ma di USA de ni mari Dubai de ni mari UK de ni mari atopa lam de ni mari India gi different part ko di Manipur de ni happen jingba mu hack kani ai mi am da question am hange nang na YouTube ta channel hang matam da nang di Manipuri ne channel hang ba ya de se hack pe yaw bro nang na Facebook te account hang matam da nang di Manipuri nang account hang ba ya de se hack pe yaw khaba nang na Instagram te account hang matam da nang Manipuri ne hang ba de Manipuri de te account hang ba ya de have se hai ba yaw bro website ama sa matam Manipuri gi dong to website sa ba ya de have se hai ba yaw khaba yauramoy kai gi no tam da opportunities di mayam gi da mota creator go pone jati jat lei tv stage but advance mean advance hogi ekoi ne ke dawi ekoi ne properly utilize to da ekoi da mang da khillaga leira pot sin ekoi ne seran torna pot in social media da kan da reels myam yeng ba kan da pot mata mangal ka tam ga da matam da seran torna mi do in support to seran torna pot in support to lei bi si da ne sorry myam things but ekoi ne ekoi gi mind change to ta ekoi gi thinking change to ta di ai si toroga sumai na si je income stream da on thor pi ai sumai toro de ai gi growth sumai la ka ni have masak khang ta de ke do be khoi jung ngam moi du no sidai is ekoi gi time se invest to wonder ka ta learn to wonder ka ta si da ne ba sori myam things aduna si khangjan bi yo hojik ti every world thoi be incident myam sing nang loi hojik ti khang mangam through social media tum hol ko tam da America da kai thoi Dubai da kai thoi UK da kai thoi India gi different part da kai thoi nang loi pau phang ngom tam ne adina na ka nang wai shaning matam da world gi any place na connect to yaram easily connect to yaram matam ne adoi ta de kyamu gem na advance wele kyamu gem na opportunity je mang da khil lai have je khangjan bi yo nang hojik si da product am pu thoga nang hojik keno da America da yon be yaram matam ne Sri Lanka da yon be yaram matam ne Singapore da yon be yaram matam ne adoi ta si da opportunity lo da bhai se kanai mangjab no nangi mangjab ne ekhoi gi nang ekhoi gi mangjab ne aduna ekhoi gi thinking je we have to change our way of thinking tang kak different way da khone yeng bam darka tare se thabak ngai dana mato ai thabak phang de kem to buya di ai si to de kem to buya di highlight di thabak si di nomo nomo sum limited usala kadani be a creator am wera kan se se sangchal kan na su societies de kari mong contribute to ra kan miwe kyang mateng pang kaduni adan leader oi bam darka tai hojik matam je ko hadi adu matam da mayam na su okay sigi communities tagi mayam miwe kyam tholei se su intelligent oi ba intelligent oi ba mi nga tan khoi si lai myam sing je khoi gi societies da hadi ma palam da like tamak pa dai khang ba kyama adagi si tor pa kyama du but properly utilize to bungam da ba kyam ne aduna properly utilize to bungam ma da kai do bungam moi moi ngam khoi to kai do bungam moi du ha si khangjan biu aduna ekhoi na ngasi gi generation je isagi best version da hing ba ba se yamna important oi hing da ba yadra pa ne isagi yaw ri energy potential isagi purpose sing de masak khang se je koi na focus to ba ba si jina koi gi isada amadi family da amadi koi gi society da amadi community si da achoba pot ma koi da pira ka du ne aduna mayam sing each and every individual se loi mak important oi aduna please don't waste your time sei se isana isagi best version de on thok na ba sei se changbiro adu sei se best version haim tam nang sei se Jeff Bezos hoi de ba de have late Lamborghini thok de ba de have late Ferrari thok de ba de have late nang won sei se acho yum late ba de have late
best version 하이버세 best version 제 힘만 아마간다 이사나 이사부 happy 왜라간 이사나 이사제 이사지다 positive energy 면 야우라간다 아두간다 능 you know the best result attract tawang makadune nang udaba vision kyam de uwang makadune nang sangjan mang makadune matang matang nang tawing kya tawang makadune aduna quite first isaje han transform to wamda ka tai isaje transform ngam da tardi nothing is going to happen isaje si sidagi loi hawakadune nangi support si kon loi lakadune but quite first nang one hawakadune nangi sidagi hawakadune sidagi tholakadune aduna isaje han transform to wamda ka tai sei jong hang kani kamaina isane sa de kamain transform to budagi ha kani mayam dai ha tu se ai point ka share to jaram ge ai isane isada seasonal formula mayam thang share to jarake mayam da aduga disclaimer amna sei mayam dai ham du je sidai sa aina sidai sibu achieve to rai si ore adu to rai da to rai ham na kenda share to bun te aina theng jarak po to mayam da share to rai ai nga si uri vision nga si jangjala ka do ba in to ka do mayam sing je si uwang ma ise kam ka no ha mayam da ai isane sa transform to wang ma kan adu nga si ina share to jarako de point khara je ai sa gi experience ta gi ai sa na theng jarak po to mayam share to jarako de aduna video se hobu de gi loi faw yang view skip to bi skip to bi matam nga si ina pijari information mayam second am faw miss to matam som na kana faw ama ta khang aduna hobu de gi loi faw yang view song ge life ta sung so choduna guarantee pijari nga changes kyam la kan Markana ma'am da karigo machantang announce jaramge recently koina YouTube community ma start hoje sigi community sida join to winning with singa join to we pyagan karigi damakta ma sigi community se koina form to ino haitari ma'am da yam tena thamjaramge aina thainar koi matungina chinau kyama training di yaujaning ba tamjaning ba kyama khangjaning ba kyama but afford to bangam da ba kyam ne financial issue lei ba kyam ne aduna sidai sida koina specially focus hojarga masigi community se link khatchabani ko aduna sidai sida join to winning with sina tamningi be chinau se hene na khanging be chinau sina join to wir pya gani karna kamaina join to budagi haitari simply ekhoi YouTube channel gi join button click to click to matung da three types of plans so to number 1 the starter haibama number 2 the pro haibama number 3 the premium haibama ahum sigi khetna se kaino je yam ten thamjaram ge starter dana training updates and monthly basis ta lakani aduga pro dana weekly basis ta koina training ana ono update hojargani mindset related business related how to make money online na kana kadaba kyam nangi life ta transformation pirakadaba kyam mangjin thanaba premium sina ani sigi khetna base kaino haitari premium na ani je phangi pose premium da loi phangani but ahen bada premium da monthly webinar ki value je phangjarkani adu sidi isa gi apam ni sana apam ba isa chana jagada poto khanbiro aduga kana select to join to bira pyagani but only if you are interested no pressure no force isana pamjaragadi welcome to our community see you soon aduga aigi 1-to-1 mentorship program da saru ya bining me chinau leiba tar su engon da reach out to bira pyagani aigi na contact number sida pijaram ge chen reach out to bira aigi or aigi instagram aigi da reach out to bira pyagani ko aduga isana khangning me poto ko discuss to byagani so quite first thing haidu se ai san thengnar ku matam da mioi punam ta udaba yadra point khara ni ko se in pijar ka doise isana isabu transform to ge isana isabu best version da hingi haitari number 1 da take care of yourself isana isagi care lo ba haibase si quite important of a part never forget that isana isabu nushijara kanda isana isada respect thamjara kanda mioi kya na nang respect thama mioi kya nang nushira ka dune but nang nasana isabu nushijara ba nasana isada respect thamda nang kana dagi nang expect to gish anh sai jo support ai posi kona la ka dune quite first nang nasana sa leadership quality chen nasana sa ba adung famdan for pam darka tai si myam sing karam kana pu bang ma ka doino hai ta di nasana sa gi physical health se sida se care fan lobi mental health care lobi adu kana nang positive energy kyam attract to bang ma ka doine aduna si myam sing nang sa gi nang to bang ma ka doine nang sida gi loi tholak ka doine si je quite gi job weapon ne ko si yo ko gi mind je quite gi job weapon ne si je nang mu manghan ba si je nang bu grow hen ba ha be sida gi loi tholak ka doine aduna si je akoina control to bam darka tai si nang control to hon sunga de si je control learn how to control this adu ka nang positive energy kyam attract to bang ma kani nang to bang da ba kyam nang ma kani vision kyam ur kani nang but nang fatta pot sum consume to lei fatta me gi sum loina aina han ju hai gre ko adagi di fatta ba energy sum possess to lei tari nangi nangon da la ka only negative energy khak la kani nang narrow minded usalak pa tande mande to ning ma kyam to bang ma ta ba kyam la ka nang sum wakan sum pixel kani adu da ne bi soirek pe me an sing aduna size ekoi achuba size dagin loi si foundation si dagin loi thola ko do myam sing size control to wakanda si control to bunga ma kan ekoi changning ma fam koi changning ma fam de loi ura ka si okay si to de si phani si to de si phani si jina faga da haibase nang decision lo bunga ma ka si dagi loi thola ka do ne ba si jina na phatta ba pochum pija lai tadi ma ji adugi nangi body jina na phatta ba sinjak pija tadi nangi se thola ka si jina nangi reflection ne nangi bu khan khalai this is your reflection na sa je sum week adagi di phatta ba sum kan to lai tadi na sa je adum energy sum mangsalakani adu to bigyan si khangjan biyo habi
taking care of yourself is quite important. Nangi physical health, nangi mental health, nangi peace se am darkar laibuko. Every distraction lo thokna bona bi nangbu mangan binaba nangbu negative impact create toriba dagi nangunda disturb toriba myam sing si lo tho. Si matam khadi wagani, but I can guarantee you at the end of the day it is going to worth it. Adugo si je apply to noma you will thank me. Kaigano si aina thengna aina apply to ai life changes ki am pirakiba. Ahama de khar wagani toxic people lo thokpa. Adagi fatta chinjak ti tholak pai kadum wagani but amuk change tograba nasana sa kyam harauja ke nasana sa kyam yam nusijar ke hadu si yingbiu. So number 1 taking care of yourself, take care of yourself. Number 2 never compromise on your goals. Goal se kaiguma set tograba adu tari si try to you fail oisunu kem kai belite but ngamoi da boy tari goal se set to bigano kaigino season habit am oigini no sum sa gi goal sum yethok tardi set to romaga habdi asayeng toroge kona toroge habdi sum yethok tardi no sum lai thok point le kani lai thok tardi sa gi goal je matham sum yam kal kani no overwhelm uslani dai karam to duna karam mahal lo shin ke do nang khang aroi du ka anau mo tawrani anau bu sum lo shin ngam aroi season no habit am oina sum chat khrani aduna sigi macha je nang sigi challenges me am thing lo shin ngam tardi nang acho goal ju set to so ngam moi aduna si yam important oi point ko isana set to ngam da tardi set to bino kem kai balite but ngam ga da pot se si on set to bio kai do woni handam si jina nang every goal nang try to complete to tardi nang on the hen jangjaning ma polakani nang on challenges kya je hen face to ngam polakani nang on hen interesting oi ba nang sa da ai to da be goal ina set to will di to da be ya di hai person sana khang kani aduna sigi habit se thambam dar ka ta aina goal set to tar ai to da be ya di hai ba pot se sigi habit se hana create to bam dar ka ta singam dringai nangunda every nangunda problem ama dun face to lai durabane si khangjan bi aduna samna ham da ekoi mi bene am toin to haibadi ngasi je ekoi tum dirkan hayeng e puma lai thaba ma si thabak si to ge na ekoi alarm thamdalam kai tum basangan tum ja heng puma ta kan alarm je khongani kan ekoi snooze button off to snooze button to sal namjal ga ekoi thamani dai di nga lai ga pung to tere sai doin to ge ngatang tum gi ha kon khala tum da garni tum da ga kon pung to tere ta hokol matam da di as theng ga si da hayeng moin to ro ga si da gi dum delay dum oi gi durabane aduna sigi delay se na ke do ga ha matam ngatang gi di effect oi but long term da nong effect oi ani habi sum yai thok pagi nong habit am dai ani goal am lak pa squan to ge hayeng to ge ngasi to ge su atop po to priority pi le si jina ke da wi nangi result achieve to na hona nang soi ba lak ani nangi goal acho set to nang ngam oi ba ama fau complete to ngam nang soi ba lak ani aduna si aina haidu se distraction me lo thok if kai gona goal set to gitardi distraction lak ka da ba phat ba loi lo thok piro ai goal se complete to da ba ya de ha si to focus to piro fail oi sunu kem kai blite but ngam oi da ba set to bigano never compromise on your goals. So that's number 2. Number 3 become financially independent. Financially independent hai matam da nang Jeff Bezos oi da ba de ability nang millionaire billionaire oi da ba de ability da nang Ferrari Lamborghini thok da ba de ability sidi nang kamaina manage to ge kamaina earn to ge ha sida loi lai kai gino da finance da loi tholai ne crisis me am sing ha ba di mi si be hengal lai ba da gi di sai gi imung da divorce hengal lai ba da mi khanar me am sing finance da loi tholai nga ta ne aduna nangi bank ta paisa yaw lai tari automatically nangi confidence dum boost to sagi ta bane aduna sidai sa nang sai matam manghali ba imung da sai gi ai thabak ngai ne sum to lai tari nangi family da burden oi nangi family da pressure kya ama nangi brother da sister da nasa da su pressure kya am pi ne aduna si phatta pone sidagi thola ga isana hojikti opportunity kya ama skills kya am joti mang da khillaga lai amne pisa tan mam lambel aduna sidai sa kunya skills kya ama learn to ga lambel kya am sem ngam tar ngam ba matam ne aduna sigi lambel sem tan san tang imagine to biyo la iba chahi nan kai de kai bu transform to ngam gani habis thabak si sum limited usala ine thabak ki crisis thoi mem sing pesa da gi loi tholai ne aduna nasana sagi lambel sem ba habis yamne important usala aduna koina financially independent oi tar de koina tawni bu si to ngam me chan mem fam chat pang ngam me da gi di mioi kya ngai mateng pang ngam me da gi imung jo harau re da gi mioi kya am jo harau ani isa jo harau ani aduna financially independent ohen ba sai yamna darkar oi pone every generation da aduna ina mayam da haijaram du joji ko haibdi depend to se lepiro hojikti lambel se mang da loi lep ga lem loi khil ga lem just nang to learn to ga kamai ai lambel se mani kamai na ai gi business hodu gani kamai na ai pisa tang gani haiba kon sta ko thala biro only job to dang depend to biro only family dang depend to biro no nang gi life ta guarantee pijang nang gi life ta nang gi financially independent su chu den la ga nang learn to biro invest to biro kana dai tam gani ke doguni ha po se khang da po du tam khang ka da du invest to kana nang gi life changes ke am la ka ni adu matam nang vision kya am nang mathang mathang uba ngam si tori si pharni si tori si uba ngam ani habs financially independent is dagi han chaw ke am like si sing ngam tardi nang confidence kya am kiraroi nang onda nang to ngam da balai aroi so that's number 3 become financially independent. Number 4 never chase people and money punsida kaidamung da mioi ba habis tanagano never chase people never chase money kaigino hai matam da nangi damak to right people si masana khangna lakani chase to way mo attraction build to na ho na view
si important ni khwai de ina life ta khwai achoba lesson am learn to bo ni ko kai nam da mi hai person nga ta na ta di ma masa khang lap tho chat khini aduna si ning jing be punsi je khoi ithana lai ni nung ma so khoi thado loi che ithana chat ki du nga ta ni aduna section mi gi support ngai le gana sana kamai to roga ai sa je kamai to stable loi ni kamai to I lep kani ithanda hai bi siana khalo na sana sa de lepang ma kanda na sana sa gi confidence gain to roga aki balai tra kanda mi sing na su nang loi na poni polakani matam da masa khana ma khong thong na mi je nang na la kani pa nang na mi ta na lai ta de ai nang yaw da hing bangam de nang gi support au da ai to bangam moi hai ta di example la bi mi sing je chat khana khado ma chat khre matam da nang kai yo to bi na sana sa imung da phuma nang breakdown ra ka kap lai du re nang problem this is the never sorry mem sing aduna ko mi ngai le gan mi gi matam ngai gan mi gi support ngai gan mi season mangona judgment to ba kyam yaw kani dagi nang bu sida ba kyam nang bu sab anything support to get judgment or anything winning boy jano but remember nang hana na sana hana sa jan lepse bam darka tai na sana na sa da confidence gain to bam darka tai na sana sa bu sa bam darka tai haza ba je lai rak ta di nang ke do na sana sa bu nung shi ta di na sana sa da confidence lai ta di ke do wena na mi chase to you are enough nang se enough na sana thanda nang enough ho je ni na sana to ra kan da support se ko na la ka do nga da la ke la oi ga doesn't matter chap mana na money su chap money su nang tana tani money su sum laptop ni mi yu bena kai nang na tor ko thabak tang sai gi desperation sum u bangam gane o man to je paisa gi dam tane ma to je paisa yom salak ka do ne do na to ne mi line u bangam gane du sor pudi mi ngon the value add to na ko na biu attraction masana khang na lak na ba money ju masana khang na lak na ba mi ju masana khang na ma khong thong lak ni ma to attraction build to bangam kan attraction je sometimes na sa se aduki matik strong ho hello aduki matik independent ho hello aduki matik na create to ro adu ja ni masana khang na mi je masana na na sang kan nang lo ni nga polak kan ni nang na sei je kem ta na ro ma thok ta de nang na sei je non ja da na dagi ai gi nak da lai biu dagi support to biu si to kem hai ma thok ta de doesn't matter you have to work on yourself you have to focus on yourself that's it value add to biu masana khana paisa ju mi ju ma kong thong na la kan so adu no remember never chase people and money acho ba lesson se ai gi pun si da in learn to ko si mayam da su sung chu ne apply to biu mayam gi life ta growth ke am la kan ni that's number 4 number 5 ta be a giver selfish o bigan mi bang gi mateng pang biu si jina kwai dai chaw bu gun ne hai bi paisa nang na paisa phana pai chu na paisa phana tan janu nang na si bi da pu ba ya ga da ma te paisa sing mi yu bese ko temporary nga everything is temporary but nang na si kwai ti gi nuai ba happiness se mi gi mateng pang nang ta le sa je kitang do ju charity da lupa tara do ju ba chonga do ju pirak pa ngam ka nang sa je kyam nuai gi nang gi father gi mother gi kari mo gift am le bi nang na sa je kyam nuai fa we nang sa na sa da hang biu adai kana go mong gi mateng pang bi matam da kyam na sa je kyam nuai have je na sa nam tang try to ring biu amu tang try to da mo so am tang than biu ngasi bo try to dia tang feel to biu kana go mateng pang mo tam nang gi pun si je kyam nuai fa we je khan biu aduna selfish ho biganu nang na ta lori ba pot mayam sing nang sib da pu ba ya ga dam te do sakui mi gi mateng pang biu amana ma gi mateng pang na da na da gi di na ngam jabi ngai da gi di na sa matam na du matam na ngon da nuai ba he na taning ba blessing kyam la kani da gi nang to ye pot he na mai pak pa kyam la kani adu nong na su nuai ba da gi mi oi ba gi support real support kyam nang na su la kani da gi nung shi ba mi oi kyam na su da gi kyam la kani adu na be a giver don't be selfish adu kan nang gi punsi da happiness kyam nang to bu ngam driu kyam sing ngam pa hen to ning ba nang gi reason find to bu ngam kai do boi dam to hingi se kai do boi dam to to sai have je kari legacy no in tham ning in chat khram tam da kari no in pinning is a world is kari no in pinning is a society is the have je nang make sen khang ngam kani si khangjen bi aduna sigi 5 points ko haibadi haining ba kyam le du bu yam sang ani video sa du nai point manga khak thamage si ningjing bi mayam da habi sigi point manga se mayam ne apply to matam da I guarantee bi jang mayam ge life changes kyam la kani have je sung soi soi aduna each and every point mayam fadana focus to view it is going to change your life so thank you very much thank you for watching this video till the end I hope you get the best value out of it and again see you soon thank you